tukuy hermanos ninchisman allin punchaykachun kay punchaypi hinataj Diospaj palabranta ñawirisunchis munaspapuni yacharikuyta astawan hinamanta kalpachakunapaj hinamanta waj almastawan gananapaj ima chay yuyaywan kay radioqa tutapunchay lluqsirimushan munaspa Diospaj palabranta sutinchariyta tukuy uyariqkunaman ari hinataq kay nuqakunitan kaypi karisani Comarapapi chaqmanta pacha napaykurimusaykichis ari. Kunanqa parlarisunchis Señor ninchis Jesucristo ñak'ariyninmanta. Imaraykuta pay ñak'arirqa cruzpi chakatasqa wañurqa ima. Imaraykuta imaqtaq pasarqa imaqtintaq chay hinata extremuta Señor ninchis Jesucristo ñak'arirqa. Chayman parlarisun y chayta sut'incharinapaqqa munashani uchikanta historiata willarita kankunaman. Iskay hermanitos kasqanku pusaq watitayoq o isqun watitayoq hinalla kasqanku iskaynin y hermanitos karqanku escuelapi kasharqanku. Escuelapiqa unin kaqqa mana tareata ruwasqachu. Unin kaqsitoqa ruwasqa tareataqa. Pero chay unay tiempo peqa nuqaq tiempos niman parlashani chay tiempos peqa mana tareata ruwaqtinkuqa profesoraqa niq makiykita kichariy chaypitaq reglawan qaqchaq ari iskayta kinsa qaqchata quq makisitoqa nanaririn ari qaqcharparin makisitupi mana tarea ruwasqayrayku hinamanta chay manchachikuywan tukuy wawasqa tareataqa hunt'aq kanku ruwaqpuni kanku chayta ruwaqkanku. Entonces chay unin hermanitonqa chimpaykusqa profesoramanqa hermanito ay profesora nisqa imataq pasan kay hermanitoyqa unqusqa kasharqa fiebrewan tukuy tuta mana puñukunchu chayrayku ma tarea ruwanchu perdonarillawayku ari kay nuqa makiyta haywasqayki nuqata qaqchaway nisqa ari profesorata kayqa makiyta kicharisa qaqchaway nuqata hermanitoypaq cuentanmanta ma hermanitoyqa awantanqachu unqusqita kashan nispaqa nisqa ari profesoraqa kuyarikusqa ari maynataq kunan kay nipi ari makiyta haywashanmanchu qaqchachikunanpaq waqpa cuentanpi. Pero kay hermanitonqa nisqa nuqata qaqchaway porque ma awantayatanqachu hermanitoyqa nisqa. Chayta pensarispa yuyaririspa mana ni uq runa karqachu kay mundo enteropi mana Diospaq kamachinta hunt'ayta atiqkuna ma karqachu aún Adán y Eva pantaykurqanku pacha huchayrikurqanku pacha y chantapis Romanos libropi nin mana kanchu ni chaqan kawsayniyuq ni runas ni pastores ni obreros ni tatakuras ni pi mana kanmanchu uqa chayta nishan Romanos libropi 15 kaq chillayninpi hinamanta entonces mana kuni karqachu entero Antiguo Testamentopi. Entonces imata ruwaqkanku animalitota ñak'aqkanku mana huchitayuqta mana pintatituyuqta yuraqsituta o yanitata pero palomitata manchay corderituta ñak'arpaytawan altarta ruwaspa rupachiqkanku chayta ruwaqkanku Diosta yupaychanapaq o manchayqa huchankumanta ima huchalliqtinku chaymanta q'usnichiqkanku tumpata thasnurinanpaq tata Diospaq piñakuyninta chay costumbre karqa chaytaqa sacrificio niqkanku pero chaytaqa mana chayqa nipita salvayta atirqachu nitaq ni ima huchata pampachayta atirqachu chayrayku Señor ninchis Jesucristo mana huchitayuq mana ni ima kawsayninpi reparachinayuq imaqa wañunan karqa nuqaqpis huchasapasrayku ichari achayta sut'inchashan Antiguo Testamento manta pacha casi nisunman Génesis libro manta pacha may pachachus por ejemplo Adán y Eva huchayrikusqanku y paykunaqa nisqanku p'enqayniyku rikurikuykunaqa nispa higuera hojasta
orqoitawan taparakushasqanku paykunaqa porque huchaswaq tinkuqa p'inqayninku rikurikushqa p'inqarikusqanku pacha ari pero Tata Diosqa kuyakuyninpi munakuyninpi iskay animalitusta wanchisqa ichaskarqanku chivituschari qaranta lluch'uspa tapaykorqa Adanman tapaykorqa Evaman mana k'alanku rikukunanpaq mana p'inqayninku rikukunanpaq kunan nuqanchis nisunman ima huchayuqta karqanku kay chivitusari qaranta lluch'unankupaq tapananpaq p'inqayninta Adán y Evatari ari ahina inocente animalitos wañunku hinamanta kanan karqa inocente runa hunt'anan karqa Tata Diospaq kamachinta inin Bibliapiqa mana ni uqpis kasqachu hunt'ananpaq chay kamachita Tata Diosmanta siempre tukuy imapi pantarqushanchispuni saqa yaywan kashanchispuni saqa ñawiwan o kay genionchista mana dominay atinchistu en fin huchapiqa nuqanchisqa huchalijanchispuni casi sutiasqanmanta ch'isiyanankama hasta puñunanchiskamapish saqrata llashallanchispuni ari chaymanta parlaspa Señor ninchik Jesucristumanta parlaspa kay Isaías libropi ña chay qillqasqaña kasharqa imaynatachus wañunanta maypichus wañunanta hinataq maypichus nasikunanta ima llaqtapitaq nasikunan karqa ima familiapitaq qhapaqpaq familianpichu reypaq wasinpichu o pobre runaq humilde runaq wasinpichu hatun hospitalpichu nasikunan karqa tukuy chayta nin corralsitopi ovejitaswan kushka nasikunan karqa humilde runa familiamanta pero mayqinchus Diospa yupaychasarqanku chay familiamanta tukuy chayta sutinchan Isaías libropi hinataq chay waq libros kashallanpas chaypi willakushan imaynatachus Señor ninchik Jesucristo nasikunan karqa chaymanta kunanqa ñawrisunchis ari kay Isaías libruta chaytaq kashan Isaías qisqachunka kinsayoq hatun t'aqaynin chayta qhawarisunchis ñawrisunchis chaypi nishan imaynatataq Señor ninchis Jesucristoqa corderito hina ñak'arinan karqa wañunan karqa yawarninta hich'anan karqa nuqanchis huchasapas rayku nuqanchistaq payta chakataykunchis a veces nin nuqanchis tumpanchis judíosman paykuna chakataykunku nispa pero entero nuqanchis kunankama huchasapas kanchis huchasapas rayku pay wañurqa chay cruzpi chakatasqa entonces mana uqkunallaman tumpasunmanchu nitaq israelitas llaman tumpaykusunmanchu sinoqa nuqanchista munakuwasqanchik rayku payqa kikin k'ata churinta kachamurqa wañuqta nuqanchispaq cuentanchismanta ñak'arinanpaq hinamanta salvacionta tarinanchispaq kunan ñawrisunchis kay Isaías libro qisqachunka kinsayoq hatun t'aqayni nin kay hinata hermanos ni pitaq creerqa kay willasqaykuta pimantaq atiyninta Tata Dios rikuchirqa chay runasqa Tata Diospaq ñawpaqinpi ihimuq sach'a hina wiñarqa ch'aki hallp'api sapi hina mana kachitunchu mana kachituchu karqa sunqunchik mayman aysakunanpaq o más bien payman aysakunanpaq nitaq k'acha uyayuqchu karqa payta munakunanchikpaq hina runasqa payta qhisacharqanku pisipaq qhawarqanku payqa imaymana nanaywan junta karqa ñak'aripi llakiypi ima yachasqa karqa paymanta uyanchikta pakaykurqanchik paytaq qhisacharqanchik manataq paytaqa munakuywan qhawarqanchikchu chayqamanta payqa unquyninchikta aparqa nanayninchiktapaq ñak'arirqa yuyarqanchik paytaqa Diosman
castigasqa ñak'arichisqa kananta. Kumuy kachachisqantataq payqa tuqsisqa karqa Diospa contranta ojarikuqkunaman ichari ojarikuqanchejrayku huchasninchejrayku tukuy cuerpon t'unasqa karqa hinapis pay castigasqa kasqanrayku sonqo tiyakuyta apamuwarqanchej aychan chay hina qallasqa kasqanraykutaq noqanchisqa kanchej tukuyninchej oveja hina chinkaporqanchej sapa uqtaq munasqanchej ñanta riporqanchej tata Diostaqri tukuyninchejpaq huchasninchejta payman q'ipiriykucherqa payqa may hina maqasqa ñak'allichisqataq kaspapis mana imatapis parlarirqachu payqa cordero hina ñak'ariyman ñak'anaman apasqa karqa imaynatachus oveja millimanta rutuchikun t'uqsichikun ajina mana siminta kicharirqachu payqa presuchasqa karqa huchachasqataq wañuchisqa kananpaq ni mirayninpis kanchu pay parlananpaq bueno chaykama ñawrisunchis chaypi sut'incharisawanchis kay Diospaq palabranqa nin tukuy hasut'ista tukuy hasta cuerpon t'uqsisqa karqa castellanopiqa aswan sinch'ita parlarishanpis ari como cordero ninkaypiqa despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos mana pisipaq qawarqanchis nin mana tata Diosta yupaychayta munarqanchikchu ajina kay mundo enteropi kay kuraq partes runaqa kay mundo enteropiqa Diostaqa chejnikunku mana munankuchu masqa nacionespi prohibido karqa Bibliata apaykachana o manchay evangelio predicanamanta ajina contra hatarikuq kanku mana puni ni ima parlayninkupi ni ima fiestaspi ni ima tata Diospaq sutinta oqariqchu kanku kunankamapis ashka naciones tiyan ajinata tata Diosta chejnikunku y hinataq Israel llaqtatapis chejnillankutaq hinamanta entonces runaqa oqarikun Diospaq contrampi chayqa sut'inchasqa kashan kaypiqa Señor ninchik Jesucristo aguantarqa tukuy imata wañunan karqa inocente runa mana huchitayuq runa wañunan karqa huchasapasrayku chaynekta payqa aguantakurqa ya qankuna ñawrinkichis yachankichis maypachachus Señor Jesucristota presuchasaqtinkuqa uqllata Pedroqa cuchillunta urquytawanqa uku runaq ningrinqa warpachisqa ari entonces Señor Jesús nerqa ama hinata ruwaychu nispaqa chay ningri uqariytawan sanuyachiporqa chay runata pero Pedrota anerqa sinoqa munayman chayqa warancas millones ángeles kunitan chamunkuman noqata defiendewaq pero mana juntakunan kashan Diospaq kamachin noqa chayta junta hamurqani y mana qan pierdechi atiwaqchu chaytaqa nispaqa Pedrotaqa k'amirparin hinamanta cuchillunta waqaychakapun ichantaqa ayqaykachakuspa kan ichas persuchankuman karqa ichari pero hinamanta inocente Señor ninchik Jesucristo
corderito hinanin mana wakachikun mana ni amikunchu nitaq kuchuranakunchu nitaq defiendekunchu ni ima pero ajinata wañuyman apanku señor taqa cárcelman apanku hinamanta cruzpi chakatasqa wañuchinku clavoswan tuksiykunku pero mana puni kihakunchu único último tiempo que último wañuypatapi kashaqtanqa entero apóstoles entero pikunachari payta munakuq kanku chaykunaqa ayqirasqanku ripusqanku único Juan y tantaqa maman uk María Pion chay cruz chawpipi chaqanpi kashasqanku único paykunalla kasharqanku pero apóstolesqa ayqisqanku tukuy ayqirqanku tukuy qhesacharqanku ajinata señor taqa ruwarqanku chaypi cruzpi chakatasqa wañushaqtin kay Isaías libroqa unayña qillqisqa karqa mana maypachachus kinsa waranqa o tawaranqa pasaqpiña qillqisqa karqa pero chay imaynatachari Isaías televisión pepis qhawashanman hinata qillqirqa chaytaqa kikisitun hunt'akun ari Señor Jesucristo taqa masca runas contra hatarisqanku contra maypipis parlarisaqtin chay fariseos escribas chaykunaqa qhipanta purisqanku imayapipis pantayninta taripayta munaspa pero mana ateschu kanku ni maylatumanta ni chay autoridades hasta único llullakuspa acusarqanku o manchayqa falso testigusta pagaspa ñataq Señor Ninchis Jesucristo huchacharqanku pero mana huchayuqta entonces chaypi entonces Señor Jesucristo wañurqa cruzpi chakatasqa cordero hina wañuyman apasqa karqa nuqanchis huchasapas rayku nuqanchis paqyan kichasqa maypachachu Señor Jesucristo ña wañupurqaña cruzpi chakatasqa kashaspa o wañushaspa payqa nerqa hunt'aniña tatay hunt'ani kamachiykita kunanqa yan pichasqa kashan yan kan cieloman zinankupaq tukuy huchasapas runas ari Adán Evamanta pacha hasta kunan kama atinku yaykuyta hanaq pachaman Señor Ninchis Jesucristo rayku pay wañurqa qhipa ñawpaq wañukunapaq y noqanchispaq tukuypaq porque chay sacrificios ruwaqkanku chayqa mejorar hina calmante hinalla karqa mana salvaqchu kanku sichus animalitusta sacrificaspa salvación tarisunman karqa chayqa mana Jesucristo hamunmanchu karqa pero mana chayqa valerqachu sinoqa runapuni mana huchayuq wañunan karqa cruzpi chakatasqa hinamanta entonces Señor Ninchis Jesucristo wañurqa cruzpi chakatasqa noqanchis huchasapas rayku ima chayta munan tata Dios munakun anchatapuni noqanchista Adán y Evamanta pacha paypachachus Adán y Eva huchallikurqanku chay pacha mismo tata Dios nerqapuni kay warmiq churinmanta lluqsinqa Salvador pero kay supayqa Catarinesta tentaykusqa Evaman kaytaqa nerqakunanqa qhatatikospa purinki castigasqa karqa warmitapis nillantaq ancha nanaywan kunanqa wawitaykita nasichikunki porque maka suwarqankichu sinoqa qanqa mikuykunki imatachus nerqani mana nispa hinallataq Adantapis nillantaq qampis hasut'isqa kanki imaraykuchus qan mana kasuwankichu gustuykita ruwanki mikuykunki kayta gustuta quspa aychaykiman hinamanta kunanqa ich'arayta llank'aspa mantininki warmiykita familiaykita ahinata nerqa tarpuqtiykipis imaymana saqraquras imaymana unquykunas lluqsiykamunqa porque qan mana juntarqanki chaymanta pacha tata Diosta hasutarqa Adanta Evata y supaytapis nillarqataq supayta nerqa qan wañuyman apanki kay warmiq wawanta Señor Jesucristota pero paytaq umaykipis sarusunqa atipasunqa imaraykuchus pay wañunqa cruzpi chakatasqa chaywan entonces supaytaqa atipaykun Señor Ninchis Jesucristo pero supayqa imaymana formapi munarqa mana cruzman yaykunanpaq Señor
imaymana formapi kunankama ajinata Diospa kontrantaka hatarisallankupuni ashkan runas mana Diospa sutinta antes procuranku qosnichayta Pachamamapa o manchayqa ima santuspaq imaymana santos kay Boliviapi tiyapuanchis ojarinku kay Urcupiñas o manchayqa Tatabomboris Copacabanas en fin ashka kay Bolivia suyupi waq nacionestaqa aswan peor nin sapa kay Egipto, kay Árabes, chaykunataqa hasta 15 pachak, tawa pachak, Dios kunas ninku tiyanin, sapa llaqtapicha, sapa ranchitupi, o sapa lugarpi, tata Dios tahina ojarinku paykunaqa, ari kay pasaq tiempuspi noqa rikurqani Cochabambapi, mulle hatun mulle karqa, chay mayorasqa chay ladopi hatun mulle wiñaykosqa chantaqa, runaqa insanwaqayqa, Jesucristo uyan rikukun qhari waqarishan mollaqa waqaqpuni kasqa molle waqay akakamu kasqa pampaman chayqa kampuni chaymanqa llata velas churaykunku manchayta runaqaynishan qhari waqashan pero mollaqa waqaqpuni kasqa chikanta hachawan takarparikunchispis waqarimunari chirimun waqayhina chayta paykunaqa nishanku ñakayqa milagro imaymana pantaykunasta kay mundo enteropi ruwanchis menos tata Diostaqa mana hatunchanchikchu mana tata Diosman kumuykukunchischu por ejemplo noqa niychisman Pachamamata pitaq ruwarqa tata Dios ruwan kay pachata runa kawsakunanpaq tata Dios churan mineralesta churan poqonanpaq churan tukuy imata runa chay kawsakunanpaq kay hallp'apatapi pero antes tata Dios paq ruwasqanta hatunchayta munanku menos ruwadorta menos tata Diosta hatunchashankuchu entonces por ejemplo carpintero mesata ruwan kunanqa mesachu aswan atiniuq o carpinteruchu aswan atiniuq tata Dios puni ari pay aterqa pay ruwan kay mundo enterota runa kawsakunanpaq pero magna yuyaywanchu Diosta qatishanchis ari imaymanata costumbresta hasta llamasta qolachishanku Pachamamaman imaymanata menos tata Diostaqa mana Diospaq contrampi antes ari tukuy mashka llaqtaspi aún kay Bolivia ukupipis karqa persecución cristianuspaq Bibliasta rupachishkanku historia kashan chay sociedad bíblica películas ninku tiyan historias ninku tiyan imaynatata primer Biblias yaykumorqa kay Boliviaman mulaspi pakaysitumanta hina yaykumorqa porque prohibido karqa y kunan kay tiempospipis kay religión taqa ch'inyachiy munanku o manchayqa Bibliasta mana lluqsimunanta munanku ñachu ashwan impuestosta wichariykuchinku manaña astawan apamunankupaq Bibliasta waq nacionesmanta entonces imaymana persecuciones Diospaq contrampiqa kankapuni Adán y Evamanta pacha qallarin chayqa supayta nerqa qanqa contra kanki kay warmi wawanwan pero pay umaykipis harusunqa nispa chayqa niyta munarqa pay atipashunqa pay aswan atiniyuq ari kunanqa ñapis ñampi chasqaña kashan hanaq pachaman yaykunapaq tukuy atinchis noqanchis Señor Jesucristota hapikuspa tukuy sunqu reparakuspa huchanchista nina tiyan noqanchisqa gracias tata Dios Señor Jesucristota wawaykita kachamurqanki wañuqta noqaq contraypi noqaq favorniypi wañurqa noqaq huchayta pagaspa nispa mañakunanchis tiyan oracionpi payman entregakunanchis tiyan tukuy sunqu pay Salvador ninchis mana santoschu mana apostoleschu mana profetaschu manataq Mariachu ari paykunapi salvasqa kanku Señor Jesuswan mana noqa contrapichu kashani apostolespaq contrampi o manchay María contrampi mana tata Dios ocuparqa paykunata siervosninta hina kamachisninta hina ocuparqa profetasta ocuparqa apostolesta ocuparqa tata Dios Mariata José Tapis paykunanesta Señor Jesús nasikorqa
Tata Dios ka ocupan paikunata, mana ni sumancho, pero mana cancho ni un ejemplo paikuna hatunchakunankota o paikuna ninankuta no hay salvaiku, mana ni un apóstol, ni un profeta, ni Juan Bautista, ni pi mana hatunchakunchu paikunaja, sino que Tata Dios ta hatuncharganku, Señor ninchis Jesucristo ta presentar ganku, chanta entero mensajes ninkopi, apóstoles a predicar ganku, Señor Jesucristo, causa ni manta, ñakari ni manta, y yawarminta, hichaskamanta, no ganchis muchasapa raico. Paikuna hatuncharganku Jesús ta, hatuncharganku tuco y profetas, Jesús manta parlar ganku Antiguo Testamento pi, hinatah Mozo Testamento pipis. Entonces no ganchis ka hatunchananchis tian. Tata Dios ta, hatunchananchis tian Señor Jesucristo ta Salvador ninchis ta hina. Mana sen Tata Dios ruaskan raikuchu. Ari kai pacha kai mundo entero taja Tata Dios ruan, pai autor, pai no ganchista ruawanchis, Adán y Eva Tata Dios ruarka. Y navante entonces no ganchista, pai ta hatunchananchis tian. Señor Jesucristo, ñakarerka cruz pichacatasca, no ganchis kutasapa raiku. Cuentanchis manta paiwaño, porque mana carcacho ni runa santo, mana huichitao macarca ponicho. Ari fariseos escribas chay tiempo peja, huchasa pawarmita carigus sanco, ari, uno angas lo anchinangu carga, ajena costumbre carga. Entonces Jesús manca, chintaigus sangu, kaiwarmita huchan bata pitaripaikuiku, kunanka sumiso hamurico, changanaibupa. No hay costumbre como imagina Moisés ta kamachin imagina kai kuchata chinkachinaiku paja chankas pawanchinaiku kasan kai warmita porque kuchan patapitari paikuiku nispa. Señor Jesús ta mana y mata nispacho, mana sininki charis karacho. Pero ratón man ni santa parlar y ari kunanka y manas kaikuta wanchis kaikuchu kai warmita o manacho y manas kaikuta han y maninki taber o hanchu sokapandichu kai kuchata y mata. Nispaja procuras canco para la cheita poni Jesús tapa. Jesús ka tompata umanta o haridispa uyas ningo havarita wanka entero encaricun cuchari chantaka niska. May kencha mana huchitayo ni asito huchitayo chankacho ñawpakta rumita niska. Paikuna pura khawanarikusang ko uhminta. Yo me cacharita tan achín carbascanco, alepepuscanco, porque maca, cacho, ni manajuchita yoja, ni chay fariseos, ni chay escribas, ni chay manchay autoridades cascona, ni pi, zipuscanco. Rato manca, wate, uyanta, jaredisca pataman, sesusta, uarminta canista. Vaita chay chancadores niki, manache chancasonco nista, uarmita nista, Jesusca. Man ni pichangawancho, ripunko. Único hancha changawanji kunanga nispacha manchas kashamari. Pero Jesús tajmerga. No hapis mana changas kaikicho. Amaña huchalicho, zipui. Ari. Señor Jesucristo nergaponi. No hajamuni huchasapasta maska. Huchasapasta salva. Más importante, ima huchasta rosjaiki. Más importante el chapis machador carganqui, macanacudor carganqui, suacorganqui, y maimana, pero si cuanto con sonto, arrepiente conqui, perdón tamaña conqui, paja listo que sean perdona su nampa, paipa su tempi, apinqui tarita, salvación ta, y mainata, caihuchasapa warmi, salvación ta tarerca, porque macarcacho, ni o, rumio anchanca y ate, porque paikunapis de paracunco, no habs escuchado ya kani no habs escuchado ya hanchanga ya mana no habs escuchado ya ina hay terargango tokoy mana tiso mancho tarita ni usta mana escuchado ta ina ta romanos libropi chay kinsa ka hatun ta kay nimpi chay teñauris en chayka nin chayta mana cancho ni tata Dios ta más carnita mana escuchita mana cancho. Entonces, como ganchis carca, Señor ninchis Jesucristo, tai carca, guañunan carca, awan carca, no ganchis man, aguantay atis un manchu carca, ni taj ni pi atis un manchu carca, tarita, salvación ta. Pero gracias, Señor man. Señor ninchis Jesucristo, cruz pichacatasca, guañorca, no ganchis huchasapa raico. Kunan no ganchis payam pichasca kashan. Baja nisian kunan kamana, jesa chasacho, ni pita pichano jaman, jamuanca chaika,
no kiki tayawan kasha pachani. Entonces, salvación kayan pichasca kashan, pero kanri imaninkita, chayanta hatikunkichu, almaikita salvankichu, Señor Jesucristo, enchegakunkichu, almaikita, Señor Jesucristo, ama hinachin yakaichu, ama kay cuerpo yaikimanta hanta yakikushanki, kay aycha cuerpo ikipaja tukuyimata wakichisanki sumata, pero almaikipahri, almanchisqa wiñaypaq wiñaynintinpaq kanqa tata Dioswan o manchay Dios manta karonchasqa kanqa hasut isqa infiernupi chaynata nishan pichamunan kunan pacha salvacionta tarikuyta chayqa kunan pacha atin mamita tata Dios tatay noqa separakuni hucha sapa kasqayta mana noqaqa ni pita atiymanchu hucha chayta noqapis huchaqllataq kani pero Señor kan mana huchayuq kanki kan perdonaway llimpuchaway chay yawarniykiwan hinataq noqapis salvación tarimunani tukuysonku entregakuyta munani qama hermanoy amigoy kan sapaycha pero horakupita wasiykipi may lugarllapipis ch'in lugarpipis o may picha kashanki kan Señor perdonaway llimpuchaway tukuy huchamanta ajinata atewajtampis chimpakuyta noqapis ajinata Señorman chimpakurqani Dios bendice en tu uyarekunaman hinata noqawanqa yachallantichisña kunasqa hermanos nin qhipan domingo kamakachi